Masaya ni tatang kung nakorin niya manitsungeni. Oo, siguro akabisan tamo din yung pangawala na diyang masakit. Pero sabihin ko kay kateng, mo kakalingan na. Uy, din na ka man paboren. Pupunta lang da ka pa rin king balema to. Pero din yung paborito ng malang tatang, kakula rin eh. Yung kwintas ng tata ngayon, kay kanepe nabili na may papaboren, sesen na yan. Sige. Magpauna na ako at yung kupakating gawan king bale, mimingat na kakenin eh. Ito yung mingit ka din na. Nana ako na yun. Kiremping pamilya o kakaluguran niya. Anang kaulago, ing pamana daw binya din may nga bietam. Kalupan na ng kwintas sa ini. Ang ama ng kantatang ko. Sisigulo na ng kwintas sa ini, ing lugod at biya ng tatang ko. At dingang galikwa ng bagay. Ilang maging sikanan ko. Kapag kailangan ko yung presensya, no? Ang pong gabi, no? Makanya na naman ring binye ng gamit Jesus, kalupo ding relikyada ring balol na meging dalan king kayang grasya papunto kaya katamu. Meging paganakareti king meging biedo at nung pakanano la meging mayap a kristyano, bata lang pakyapusan. Ngeni, pisabihan tayo ing pamano, ing butol ng Santiago Apostol. Ing salitang relic, menibatan nyo king salitang Latin aralin ko, o mga baldugon, I live, o I abandon, o king kapampangan, likwan ko. Keng relihiyon, deng relic, apin den niretang bagay na likwan da kaya katamu, ang mapalyaring partining katawan, o awsan tamong first class relic, at ding second class relic naman, apin den niretang personal dang gamit, kalupa ning libro o malan. Ing mumuna at kaduang klase ng relics, apin din ring sacred relics, at elamalyaring basto ipamye na alang permisyon ng Apostolic See na mahigpit ng pagbawal ng Canon 1190 of the Code of Canon Law. Ing sangkon kaniti, bang ela maabuso king pansariling interes, nunemiras law king publiko, bang mas nakalang tao ding makapag-venerate at milapit king apong Ginoo. Ing talwing klase naman o in third class relics, apin din niretang bagay na tigkildor in first o second class relics, kalupo ng telang pipagbalutan keng butulro. Keng kapaniwalan at kasalpantayanan, deng relic, maliyari ng makapagpagaling masakit, mamye protection, at kaligtasan, uling midinan ng divine blessing ng Ginoo. Ing kamatatuanan, masakit at makabang proseso ing pamag-request relic, lalo na't matwo o minunaya pang santo Santiago. Nya itamong taga-Betis, tututamong maswelo, uling may pagkaluban tamong first class relic, o butol ng Santiago, ang milagak king kekatang parokyo. Menibatan niya iti, king Office of Postulation at talaingat ding relics, kambe ng Father Dennis Ruiz, ning Order of the Discalced Augustinians, Apostolator General, amaningat, mamye, at magdalo, king relic ng Santiago Apostol, amuli keti Betis. Iyamo naman in megsil, king gulot ning teko, nung nuka rin nyo makalage ing mismong relic, bilang katunayan na iti batiyapin king butol ng Santiago. At atin niya pang kayabeng Certificate of Authenticity bilang katibayan. Kilub ning teko, makasulat yan naman ing lagyuno at ding katagong exhausibus ang mga baldugang from the bone. Trivia: balo yung mebanggit siyang mapilan a beses king Biblio, ing ulago at epekto da ring relikya,
metong karetipin ing Matthew chapter 9 verses 20 to 22. Anong nuka rin nating babaeng masakit king labingadwa ng banwo. Ama magasang kumayop, anya lapita na Jesus, bang tanlon ing diyang kapiraso namo ning kayang malan. Penandama ng Jesus iti, at kitang no, nung ninong tingalon. Si ni Claudio ing babayi, king Arapano at ngana. Tanlan kemo ing kayang malan at kumayop na ako. At pekibatan ng Jesus at nga nang sinabi, pekayapan ako ning kekong kasalpantayanin. Tunepin, ding likwandang pamana o relikyo kaya katamu, apin ding magbiye paganaka kaya katamu, bang mas mipalapit tapo king apong ginu. Sano, ining pamanang binye ng Santiago, kaya Betis, pakamalon, ingatan tayo, at maginyang instrumento ning grasya at kasalpantayanan. Tandaan tamo na venerate talareti at etala sa sambon. Anapin Saint Jerome, we do not worship the relics of the martyrs, but honor them in our worship of Him, whose martyrs they are. Ngeni, agnanagnan tayo pong salubungan ing pamana ng Santiago, king daratang a June 20, 4 p.m. manibot king Kabetikon at makisan metong tamo po king misang 5:30 p.m. amalyaring tumutok king Facebook at YouTube ning parokya tamo. Dakal at dakal salamat po king pamanantabe kaku king pamano. Ing butol ng Santiago Apostol. Ang gaking tutuking pamiyabet.